bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Marwah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid bin Fihr bin Malik bin Awad bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas alaihi salam bin Mudlar bin Nidar bin Ma'an bin Adnan Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Marwah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas alaihi salam bin Mudlar bin Nidar bin Ma'an bin Adnan. Kami persilakan duduk kembali kepada anak Baitul Fahmi. Baik Bapak Ibu sekalian, mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 20 lewat 55 menit waktu Indonesia bagian Barat.